Salamatçılar muğamlar. Anda emese ikinci sabakta başlasak. Biz qaysichada to'xtaldik ele. Akıllı yolu Moskovskiy olimpiadan işledik. Anda emese keyingi 51-chi so'roq qilsak. Y kub kemitilgan x kub barobar 91. Bunu jönü ko'rsak y minus x y kvadrat şuan tak barobar 91. C daha jönü ko'rsak bo'ladi ekan, kichkina o'xshashroq bo'lish uchun. Ne? Y minus x kvadrati qo'shilgan 3x barobar 91. Yemi 91'di. Bölüçülüğü ajratsak hem ne? 1 menen 91 bo'lishi mumkin. Keyin ele 91 bul 7'ge bölüngensam 7 menen 21 emas 13. Tak. 13 cevap olsa 13 menen 7 cevap olsa 91 menen 1. Bulardan minus ters jaqtarda bo'lishi mumkin. Oşonduktan 8'lü azınca cevap bal deb chitat, biroq tekshirib ko'rishimiz kerak. Bal sistema qilib emne barobar 1 bo'lsa kvadrat qo'shilgan 3xy barobar 91. Bu yerden bul 1 bo'lsa bu yerden 1 din kvadrati 1 bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazsak emne bu yerden жаңы sistema chiqadi. Tak y barobar 1 3x boshqacha aytganda xy barobar 30 bo'lib qoladi. Bu yerden emne y'ni emne deb yozalsak bo'ladi. Y barobar x plus 1 desek bo'ladi. Bu yerga qo'ysak x plus 1 barobar 30. Bu yerden iki udalaş sanının koyduğunuz 30 olursa bu yerden emne desek bo'ladi. 5 jana 6 cevap olsa minus 5 koyulgan minus 6. Bu yerden x barobar 5 bo'ladi. Cevap bo'lsa x barobar minus 6. Boshqacha aytganda bu yerdan x 5 bo'lganda y 6 bo'ladi ekan. X minus 6 bo'lganda y barobar minus 5. Bu yerdan 2 javob chiqdi. Birinchi elimdan. Oşol yol bilen barini tekshirsek okey. Birinchisine oşol chiqdi. İkincisi 7 menen 13. Eğerde 7 menen 13'ni qo'ysak emne bu yer 7 bo'lsa 7'nin kvadrati emne 49. 91'den 49'u kemitsek tak jazaylı. Bu 7 bo'lsin. Kvadrat 3xy barobar 91. Bu yoqdan emne chiqadi? Bu o'zeli qayda? Barobar. Bu yer 7'nin kvadrati 49. 91'den 49'u kemitsek 2
42 bolat eken. Oşonda 42'ni 3'e bölsek x menen y 14 bolat. Bul жерден x qo'shilgan 7 14 bolat. Bul жерден 14'tü 1 menen 14 desek bolat, 2 menen 7 desek, oşunu minusda al jana обратный мемелери болушу мүмкүн. Жол квадрат теңдемеге салсак эле болот. Сразу эмне x Öngün bir şeyden gel. квадрат кем кошулган 7x кемтилген 14 бarabar 0. Jana sen rasa jakşı okugan eksigiriň turmuşdan ne jardam berdi deydi. Kurban etdiler. Ben de o Mama hiç böyle jardam vermedi. Rasa da jardam etti. 7 plus minus tak. Keyin bala çakasına gerek bolot da jardam berse. Özümde de bilbeytem de kodga göretinler jardam alganda. Başa düşbeytem ötkön Aynuracı çalıptır da. Ben aramda baradan özü öğretken sezimde jakşı okup matematika Aynuracı ya matematikadan başa 52 qoşulgan 49 bul emne 101 tamız içinen çıkpayt. Anken al toşnik kvadrat emes, oşonduktan bul жерден bütün çıkarılışı jok bolup kalat. Bütün çıkarılışı jok. Oşontip bardyk variantları tekşerip çıksak jogaptary tababız. Bul жерден jogap çıktı, bul жерден çıkmadı. 13 7 13'ün kvadratı minus amulut, okey. Allah boş mümkün. Oşontip barını tekşerip çıksak jogaptary çıgat eken. Bu oşol ele baştapkı elememe emne jönököy köýtüçlügi ajratyp alуу kerek. Oşol ele eň ele baştapkı step desek bolat. Ondan keyingi so'rov. Rossiyskiy olimpiada 87-yıl çıgıptır. Tak. Bul жерден x y kaşağın bulacağını ötkölsek 3x bolat, bunu ötkölsek minus y minus 1'ge plus 3 koysak minus 3 bulacakka 3 kılsak burada koşu 3 bulacak 0 bolat. Hiç kanday emes yok. Ha biroq bul emne jönököylötsök minus plus 3 bolat. Bulacaktan 3'tü bulacak ötkölsek 17. 17'nin 1 menen 17 boluşu mümkün, je 17 menen 1 boluşu mümkün, je minus 1 menen minus 17 boluşu mümkün, je minus 17 menen minus 1 boluşu mümkün. Bu жерден daha sistemasi alıp farklı cevap tap koysak bolat. Makul. Baştapkısın emne x minus 1 barabar 1 bolsun, y plus 3 barabar 17. Bulacaktan emne x barabar 2 y barabar 14. Birinci cevap uşul, ikincisi barabar 1 bolsun, bulacak 17 olsun. X barabar 18, y barabar minus 2. X minus 1 barabar minus 1, y plus 3 barabar minus 17. Bulacaktan x barabar 0, 0 kılacak minus olup eder.
y barabar minus 20. Oşonda ele akırkı x minus 1 barabar minus 17, y minus plus 3 barabar minus 1. Bulacaktan x barabar ötkönlü plus bulut minus 16, y barabar minus 4. Oşantip 4 cevap taptık bütün çıkarışka. Şerefsiz 287. yılda soru. 15. Keyinki sıra. Kichine bul geldi. 3'tü bulacak alıp ötsök. Kaşanın 10 jagını alıp ötsök. Anda emne bolat? Barabarlıktın 10 jagını 3'tü alıp ötsök. Ne bolat? Bu жерден x'ti çalsak. Koşulgan x koşulgan 1 barabar 3. Başkaça aytkanda bulsan 3'tü bölet degeni. 3'tü bölüş üçün emne x barabar 1 boluş mümkün. X barabar 3 boluş mümkün. Plus minus menen. Kanışta. 4 türlü variant bar eken 4'ünü tekşerip koyganыбыз oňoýlak dep oýlaýym. Egerde 1'di koysok x barabar 1 bolsa anda 1 koşulan 1 3. Bul to'g'ri javob. X barabar minus 1 bolsa emne bul жерден minus 1 minus 1. Başkaça aytkanda bari bolup minus 1 barabar 3 boluş mümkün emes. X barabar 3 bolganda 3 bolsa 27 koşulan 3 30 9 koşsa 39 barabar 3. Bul jaktan da jawap boluş mümkün emes. Al emi x barabar minus 3'tü koysok minus 27 koşulan 9 minus 18 koşulan minus 3 minus 21 barabar 3. Bul da jawap emes. Oşonda bir ile jawap x barabar 1 bolgan jawap. Oşon men so ayağına çıktı. Tak. X kvadrat koşulgan y kvadrat barabar x koşulgan y koşulgan 2 idi. Bunu jönököýletip alsak, je bolbosa kандай kılsak? Bulardy bul jaka ötkölsök. X koşulgan y kemtilgen y barabar 2. Toşni kvadrat kılıp alganыбызda oňoýlak bolmok. Kılsak bolsa kerek. Emne baryny 4'kö köýsök 4x kvadrat kemtilgen 4x bolat. Bunu toşni kvadrat kılış üçün plus 1 boluş kerek. Oşonda ele 4x y kvadrat kemtilgen 4y koşulan 1. Bul жерге 2 jol 1'den koyganыбыз üçün emne minus 2. Ha bul jakta 4'kö köýtgenimiz 8. Emi bunu kvadrat türünde жазып alsak emne bolat 2x kemtilgen 1'din kvadratı koşulgan bul jakta 2y kemtilgen 1'din kvadratı. Bul barabar 10. Bul jerde 2x minus 1 menen 2y minus 1 ökö 1 türdögi funksiyaga okşoş bolgondugu üçün emne egerde bul jakta x menen y jogop bolsa anda emne y menen x da jogop bolat. Oşonduktan x'ti y'dan çoň da alsak bolat, oşondoy da alsak bolat da emi. A menen b jogop bolsa b menen a da jogop degen. Emi iki kvadratın summası 10'a barabar. Başkaça aytkanda kvadratlar 0'dan kiçine emes. Aldayım. 0'dan kiçine emes. Oşonduktan emne 10'dan kiçine 2 kvadratın summası. Başkaça aytkanda bu ne? 9 koşulan 1 boluş mümkün. C bolboso 1 koşulan 9 boluş mümkün. Emi
1 qo'shilgan 9 desek. Anday. 2x kemtilgan 1 baravar. Minus plus 1 bo'ladi. Oshundan 2y. Minus plus 3 bo'ladi. Bu jelden emne 2 türlü 4 türlü cevap çıkat. Emne tak. Bir bo'lishi mumkin. Bunday bo'lishi mumkin. C bo'lsa barabar 1 y minus 1 barabar minus 3. Oshunda ele 2x minus 1 minus 1 bo'lishi mumkin. y minus 1 3 bo'lishi mumkin. Oshunda 2 minus 1 2y minus 1 barabar minus 3. Bu jelden cevaplarını tapsak. Bu жаққа өткөрүп 2'ye bölsök x barabar ne? 1 болгондо bu жаққа өткөрүп 2'ye bölsök y barabar 2 деген bir жооп бар экен. Биринчисине. Экинчисине карасак. X barabar 1 болгондо bu жаққа өткөрүп y barabar minus 1 деген дагы bir жооп бар экен. X barabar 0 дегенде bu жаққа өткөрсө y barabar 2 деген жооп бар экен. X barabar 0 дегенде y barabar minus 1. Oşonda ele uşunun nabolatları emne x barabar 2 болгондо y barabar minus jönөкөйлө 1 ошулда жооп болот. Ошондой эле x barabar minus 1 болгондо y barabar 1 деген жооп болот. X barabar 2 y barabar 0 деген жооп бар. Дагы x barabar minus 1 y barabar 0 деген ошентип баары болуп эмне 8 түрлүү жооп болот. 15 же уровень 17. Keyingi suroo. Kub aralashgan suroo. Qiyinroq bo'lsa kerak. Kub. Kub aralashganda. Egerде kub aralashganda birinchi qoldiqlarni tekshirib ko'rishimiz kerak. Eğer tekshira olmasak anda jönөкөйлөп ko'rishimiz kerak. Ошондуктан birinchi эле эмне bu жерде x мына y'ларды жок кылып салыш үчүн 21'дин бөлүүчүлөргө бөлүш керек. 21'дин бөлүүчүлөрү 3 менен 7. 3кө бөлсөк эмне болот? Бул жерден калдык 2 берет. Бул жактан ар түрлүү калдык болгондугу үчүн айта албайбыз. 7 менен текшерип көрөлү. 7 менен текшерсек x куб кошулган 21 y квадрат кошулган 5ти 7ге бөлгөндө бул жак bölünüp кеткендиги үчүн калдыкта x куб кошулган 5. Эми x куб буну жазган болсок керек 7ге бөлгөндө калдыктардын башында. Эмне 0 берет, 1 берет, 2'nin kubu dagы 1 берет, 3'tүн кубу 27, башкача айтканда 6 берет, 4'tүн кубу 64, al 1 берет, 5'tin kubu 125 bölgöndө эмне al 6 берет, 6'nın kubu 6 берет, 7'tin kubu 0 берет. Ошондуктан бул жерде эмне 0 1 6 эле берет экен. 0 1
6. Emi 5'ke qo'shganda 5 berishi mumkin ekan, 6 berishi mumkin ekan. 5'ke 6'ni qo'shsak 11, 7'ga bölsek 4 bo'lar ekan. Mod 7'de 7'ga bölganda qoldiqlari endi o'shalar bo'lar ekan. Sol jaq tenglemenin sol jagı oşunday ekan. A o'ng jagı bolsa 0 berishadi. 1'ge barobar emas bo'lganligi uchun bul tenglemenin bütün chiqarilishi yo'q. Boshqacha aytganda bütün chiqarilishi yo'q. Deb yozib qo'ydik. Keyingi so'rovni qarasak. Tak. 15x kvadrat kemtilgan 7y kvadrat barobar 9. Bu yerda kvadratlar ekan. Bizdan yaxshi. 7'ga alsak bu. Mod 7'ga alsak. Ne deb o'ylaysiz? Mod 7'ga alsak, bulacaq çok bo'lib ketadi. Bulacaqdan x qoladi, x'ning kvadrati 2 berilmaydi degan narsa. Berishib qolishi mumkin. Ankeni endi x barobar 3 bo'lganda berib qoladi. Anda bulacaqni tekshirib ko'rish kerak. 3 bilan 5'ga. 5 alaq, ankeni 3 alsak, bu bölünishi mumkin, bu bölünishi mumkin. Y 0'ga 3'e bölüngan ham bo'lsa bölünib ketadi. Bo'lib qoladi. 5 bilan tekshirib ko'raylik birinchidan. Oshunda 5'e bölünganda qoldiqlarni tekshirib ko'raylik. 15x kvadrat kemtilgan 7y kvadrat. Endi bulacaq 5'e bölünganligi uchun minus 7y kvadrat. Bo'ldi. Bir sandan misal endi 5'e bölünganda qoldiqlar qanday? 0, 1, 4. Oshunda endi 0, 1, 4. Eğer 0 bolsa 0 çıkart, 1 bolsa minus 7, minus 7 bu ne? Minus 2, minus 2 başka aytganda 3 oldu. 4 bolsa 4'ga 7'ni ko'rsak 28, 5'ga bölsek minus 3 bo'ladi, minus 3'ten 2 keladi. Başka aytganda tenglemenin sol jagını 5'ga bölganda qoldiqlar har doim 0, 3, 2 bo'ladi. A 10 jagını başqacha aytganda 9'du 5'ga bölsek 4 qoldiq bo'ladi. 4 0, 3, 2 bir-o'zini barobar emas, o'shundan bütün chiqarilishi yo'q. On 9 x kvadrat qo'shilgan 28 y kvadrat barobar 729 deydi. 729 degan san. Bu emne 81 ko'yilgan 9. Başqacha aytganda 3'ün 5-chi darajasi deydi. Emi anda emese 3'ga bölünü 3'ga bölüp qarasak qoldiqlarni endi 19 qo'shilgan 28 y. Bu jaqda 19 bölsek 1'den qolib başqacha x o'zi qoladi. Bu jaqdan 28'ni 3'ga bölsek dağını 1 qoladi. X kvadrat qo'shilgan y kvadrat 3'ga bölünüşü kerak. Baydi biz uchun. 3'ga bölünüş uchun emne bo'lish kerak? Bu o'zi qoldiqlardan 0 jana 1 beradi. Bu dağı 0 jana 1. Bölünüş uchun emne o'ko'da 0 bo'lish kerak.
nöl kaçan bilet? X dagı y dagı 3'e bölünmeli. Oşonduktan bu жерде айтсак болот, x жана y 3'e bölünөт деп. Başkaça aytkanda x barabar emne 3x 1 desek bolot eken, y barabar tak. Y barabar 3 y 1. Mestasına koysak emne bolot 19x 1 kvadrat koşulan 28 y 1 kvadrat. Bu uzakta 3'ün kvadratları 9 bolot. Bu uzak 9'a bölgülsek 81 kalat. Bu жерде 6-cı derece keçirsek. Oşol ele jol menen bu uzaktan ele 3'e bölünөт. Bu uzak 3'e bölünüş üçün x1 jana y1 kayda ele 3'e bölünüş gerek bolup kalat. Anda emese 3'e bölünüş üçün dağın ele emne bu uzaktan x1 barabar 3x2 bolsa uzaktan 1 y2 3 y2 mestasına koysak kvadrat koşulgan 29 28 aytmakçı 28 y1 y2 kvadrat barabar 9 bolot. Oşonda ele kayda ele emne bulacak 9 3'e bölünöt. Bulacak da 3'e bölünüşün x2 menen y2 3'e bölünüş gerek. Bulacaktan x2 ne barabar 3 x 3 dep жазып алсак y 2'ni 3 y 3 mestasına koysak anda emne x 3 kvadrat koşulgan 28 y 3 kvadrat barabar 1. Bilsan kvadratlarda emne 0'dan çoğ san beret. Oşonduktan bul jerde en elek içine 0 je 1 boluşu mümkün. Eger bular 0 bolsa anda summadan 0 bolup ketet. 1 boluş üçün emne bölösü 0 bölösü 1 boluş gerek. Hiç kanday bul da 1'ge barabar bola albayt, bul da 1'ge barabar bola albayt. Oşonduktan bul jerde bütün çıkarılışı jok. Почти fermatlık ekan. Okey. X kvadrat koşulgan y kvadrat barabar 9 x koşulgan 1. Tak. X kvadrat kemdilgen 9 x koşulgan çok ayta albayt ekemiz tak. Koşulgan y kvadrat barabar 1 x minus 9 aytmakçı. Barabar 1. Bul jelden emneni aytsak bolot. Y kvadrat 0'dan çoğ. Je barabar. Bulacak tel sam oluştaq ele mümkün.
Жөнөкөйлөтүү. X эгерде 9'dan çoң болуп кетсе, анда эмне болот? X минус 9 бул çoң билдим. Же бала. Хотя бала жок экен. Ошондуктан X эмне? X ар дайым 9'dan кичине. Же барабар. Эгерде X minus 9'dan кичине болуп кетсе, анда x minus 9 minus 9 эмес, даже x minus 9 birge beraber boşlukunda ne diyeyim birlik olacak. Ооба. Мүмкүн. Эгер 0'dan кичине болуп кетсе, эгер 0'dan кичине болсо, x 0'dan кичине болсо, бул минус сан болот. Бул жакта да минус сан көйсөк, бул жерде даже минус 10'дон çoң же барабар болот. Ошондуктан плюс сан болгондуктан çoң болуп кетет. Ошондуктан эмне биз билебиз, x деген сан 9'dan çoң эмес, ошондо 9'dan анан ушундай болгон сан болот экен. Эми текшерип эле койсок. Бул жерде 10 түрлүү вариант бар. Баары жооп болбойт. 0 болсо, x барабар 0 болсо, анда бул жак 0 болуп кетет. 0 болгондуктан y барабар минус плюс 1. Башкача айтканда бул жерден 2 жооп чыкты. 0, 1 жана 0 минус 1 деген. Эми x барабар 1 болсо, анда 1 бул жерде минус эмне? Минус 8 көйсөк минус 8 болот, бул жак өткөндө 9 болот. Башкача айтканда y барабар минус плюс 3 болуп калат. Бул жерден дагы 2 жооп чыкты. 2 болсо 7, 14, 15 болот. 15 эч кандай квадрат эмес, жооп жок. X барабар 3 болсо, 3, 6, 18, минус 18 бул жакта 19 болот. Анда дагы жооп жок. Эгер 4 болсо, анда минус 5ке 4 көйсөк 20, минус 20 бул жакка өткөлсөк 21 болот. 21 эч кандай квадраттардын, эч кандай сандын квадраты эмес, ошондуктан жооп болбойт. 5 болсо дагы эле ошонун өзү эле. 6 болсо дагы эле ошол. Ошондуктан 8 болсо 8'de жооп бар экен, анан 9'да жооп бар экен. X 8 болсо, бул жак минус 1, бул жак 8, минус 8 бул жак өтсө, эмне? Барабар. Ушундай бул жактан дагы 2 жооп чыкты. Эгер 9 болсо 0 болот. Башкача айтканда y барабар минус плюс 1. Ошентип баары болуп 8 жооп бар экен. X 0 болгондо y минус плюс 1, x барабар 1 болгондо y плюс минус 3, x барабар 8 болгондо y плюс минус 3, x барабар 9 болгондо y барабар минус плюс 1. Ошону менен баары болуп 8 түрлүү жооп бар экен. Бүтүн чыгарылышы бар экен.
2.64'tü. Kesin aşağı yukarı işte. 59-chu suloq. X kvadrat qo'shilgan 4x kemtilgan 8y barobar 11. Бұл жерден жөнөкөйлөтсөк болот. Бирок жөнөкөйлөтпөй туруп эле эмне? 4кө бөлсөк, x kvadrat qo'shilgan 4x kemtilgan 8y 4кө бөлсөк, бул экөө 4кө бөлүнгөндүгү үчүн калдыкта x kvadrat калат. X kvadrat калдыктардан 0 жана 1 берет. 4кө бөлгөндө. 11'di 4кө бөлсөк, эмне? 3 берет. 3 1ге дагы 0га дагы барабар эмес. Ошондуктан бүтүн чыгарылышы жок. Анда эмесе кийинки суроону карасак. X kvadrat qo'shilgan 5xy kemtilgan y kvadrat barobar 6 deydi. Жақсы. Эле. Surooga. Бул жак жупсан болуш керек. Жупсан болушу үчүн 4 variant var. Bарын tekşerleri koyuyor. Ошондо жакшыраак түшүнөбүз. Эмне? Бул жуп болсун. Ой. Таксан болсун. Биринчи вариант. Экинчи вариант эмне? Бул жуп болсун. Ой. Дагы жупсан болсун. Эгерде бул так болсо, бул да так болсун. Ошол дагы бир вариант. Бул да x так, y жуп деген вариант бар. Биринчи вариантты карасак, бул жактан эмне? Жуп так. Бул жерден жуп сан чыгат. Бул жерден дагы жуп сан чыгат. Бул жерден так сан чыгат. Башкача айтканда жупка жупты кошуп такты кемсек, так сан чыгат. Так сан 6га барабар. Болушу мүмкүн эмес. Бул вариант болбойт экен. Эгерде жуп сан болсо, эмне? Жуп болушу мүмкүн экен азырынча. Эми эгерде так болсо, так. Такка такты копсок, жуп болот. Жуптан такты кемсек, так болуп калат. Так барабар 6га. Кайда эле болушу мүмкүн эмес. Акыркы варианттагы так, бул жер жуп болот, бул жер так. Бул жер дагы так барабар 6 болуп калат. Болушу мүмкүн эмес. Эми жуп менен жуп болгондо болушу эми ордуна коюп көрөбүз. Эмне? X барабар 2x1 деп койсок, y барабар 2y1 десек. Местасына койсок, анда 4x1'nin квадраты кошулган. Бул жерден эмне? 20x1 y1 кемтилген 4y1 квадрат барабар 6. Бул жак баары 4кө бөлүнөт, бирок 6 4кө бөлүнбөйт. Ошондуктан бул жерден дагы жооп чыкпайт. Башкача айтканда, бул теңдеменин бүтүн чыгарылышы жок. Чыгылма 3-чү экен. Так, ошондо биз муну иштедик. 60-чы, 61-ди карасак. 61-чи суроону
Qaraganın gelegi bar degan so'roq bor. Endi bunday so'rovni ko'rdik o'xshaydi. Tak. Mana so'rov bilan mana 48 bilan 61. Ökö o'xshash ele endi. Kvadrati bor, bu yerda yo'q. Bu yerda 8, bu yerda 17. Boshqacha aytganda, ma'qul ishlab ko'raylik. 48 ni o'zi ekan. İşleşin gereği değil yok öyle. X kvadrat kemtigen 3y qo'shilgan 17. Buljaktı. 3'e bölsek kaldıklarda bu özü bölünüp ketedi. X kvadrat 3'e bölgende kaldıklar 0 jana 1. 17 ni 3'e bölsek kaldıkta 2. 2 1'ge dağı barabar emes. 0'ga dağı barabar emes. Oşonduktan bu yerde bütün çıkarılışı yok. Oşon menen ikinci soğuk ayağına çıktı. Anlayamasa üçüncü soğuğa çeyin koşkunca.